lijepo reći i nemojte se čuditi. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Nama su u stvari da se prvo predstavim ja, znači na zamolbu nevladinog udruženja Montenegro International. Ja sam Danilo Brajević iz upravnog odbora. Večerašnji gosti naše online tribine koji su pristali da budu sa nama su Ante Prkačin, on je u Hrvatskom saboru u ime Domovinskog pokreta. Srce Crnogoraca osvojio sam ovim gestom donošenja zastave Crnogorske u sabor i diskusijom oko ugroženosti Crnogoraca, a o čemu ćemo kasnije. I naš Bojan Jovanović iz Srbije, autor knjige Ispovest kako smo bili Boga. Dakle, ova tribina je zamišljena, napravljena bez nekih velikih, teških istorijskih tema. Ona je smišljena, da kažem, dogovorena da bi se izanalizirala trenutna situacija u Crnoj Gori prije svega, jer ipak je Crna Gora ta na kojoj se sad otprilike veže i driješi sve što se izdešavalo zadnjih 30 godina u regionu. Na iznenađenje Crnogoraca, ali nažalost tako. Srdačan pozdrav. I mi pozdravljamo. Također pozdrav iz Beograda. Pozdravljamo cijelu Crnu Goru, pozdravljamo i Srbiju, sve ljude zdrava razuma i dobre volje. Tako je, tako je. I iz Crne Gore obrnuto. I iz Crne Gore obrnuto. I iz Srbije također. Idemo krenuti, znači, ja ću povesti određene teme koje su, manje više smo porazgovarali, samo o njima nismo se pripremali, ali vjerujem da ćemo imati što da kažemo na svaku od njih. Prva od njih će biti knjiga Ispovest kako smo ubili Boga i kako je došlo uopšte do te knjige, zašto se ona, promocija te knjige odigrala na Cetinju i kako je u stvari Montenegro International došao u situaciju da jednu takvu stvar radi u saradnji sa gospodinom Jovanovićem. I zato moram, kratko ću, znači da ne bih opterećivao ni vas ni auditorijum koji će kasnije gledati ovu emisiju. Reći ću da je Montenegro International organizovan u julu prošle godine, 2020. kao neformalna grupa građana iz Crne Gore i inostranstva, iz dijaspore. Sa nama su bili ljudi iz engleskog, njemačkog, belgijskog parlamenta jedno vrijeme. Mi smo tu održavali sastanke očekujući parlamentarne izbore i čudeći se praktično narativu, to je bilo ono što nas je okupilo, narativu koji je vladao od Crnoj Gori širom svijeta. Za nas je bilo zaprepašćujuće da su čak 2 britanska parlamentarca i 2 američka senatora govorili u svojim visokim domovima o ugroženosti hrišćanstva u Crnoj Gori. U trenutku kad Crnogorcima gori kuća, onako evo i vidi se, danas do čega je došlo. Čekajući izbore, mi smo pokušali da promijenimo taj narativ, da utičemo, da nađemo kontakte, veze, da bili su tu sastanci na engleskom jeziku, pa smo onda komunicirali sa mnogo ljudi, pravili mnogo sastanaka, ali onda su došli parlamentarni izbori i nova vlast, pa period kohabitacije, pa se sad dešava što se dešava. Uglavnom, Montenegro International je kao i svaka organizacija koja raste, da ne kažem gubio ljude, nego napušta, ljudi nisu slagali s našim kursom. Ono što je danas Montenegro International, on je, znači, nevladino udruženje, nevladina organizacija, baštini svu crnogorsku tradiciju, istoriju, bori se za prava Crnogorske pravoslavne crkve, bori se za prava etničkih i etičkih Crnogoraca. Kad se već slegla prašina krajem, recimo, oktobra mjeseca, kad je bilo izvjesno da će da se formira ova, kako je nazvat, vlada, čudna vlada, ajde da rečem za početak, pa ćemo je kasnije opisati, u kojoj praktično Crnogorci daju legitimitet srpskom svetu, mi smo zauzeli kurs da komuniciramo sa inostranim adresama u ime etničkih Crnogoraca i ono što je za nas bilo veliko iznenađenje bilo je da smo dobili odzive koji su rekli da nikad niko to nije uradio. Da ne bih sad, kažem, dužio, jer ću da pređem na prvu tačku, za nas je to bilo žestoko i veliko iznenađenje, jer neshvatljivo je, evo vidite, u politici Crnogorci nisu organizovani, oni nemaju svoju partiju, dakle partiju etničkih Crnogoraca, njoj pričam, ni dan danas,
i pored svega što se izdešavalo, što je građanski koncept izgleda izgubio izbore protiv radikalnih Srba i radikalnog srpstva, ali to nama nije smetalo, mi smo nastavili svoj put u tom smislu, obraćajući se svim adresama, domaćoj javnosti, mnogo analiza na 4 jezika prevedeno, imali smo tada jedan sjajan tim prevodioca koji su prevodili naše pisma, slato je na mnogo inostranih adresa i predsjednicima države, šefovima, ne samo ambasadama u Crnoj Gori, nego i na druge adrese. I ono što mogu da kažem je da je Montenegro International, kad je predviđa, pogodio, kad je najavljiva, bio i u pravu. Između ostalog, sad prelazim znači na temu knjige. Knjiga je, mi smo znali u crnogorskoj javnosti, ozvonila Bojanova borba oko pedofilije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čak i oko tog slučaja ubistva, što je, a kasnije ćemo kažem u drugoj tački, konkretno što je Srpska pravoslavna crkva napravila Crnoj Gori, baš Crnoj Gori, jer vidi se da smo mi žrtve projekta. Uspostavili komunikaciju sa Bojanom i riješili da budemo ti koji će biti izdavači njegovog svjedočenja o nepočinstvima koja su se dešavala, a čiji on svjedok i za koja ima dokumentaciju koja je izložena u knjigi Ispovest kako smo bili Boga. Ta promocija je rađena na Cetinju u strogoj tajnosti jer smo se bojali da će Bojana službe spriječiti da dođe u Crnu Goru, a ipak je bilo važno da on, dakle čovjek iz Beograda, Srbin, reče to što je rečeno na toj tribini, a rečene su teške optužbe i užasne stvari. Na našu sreću, poslije tišine od nekoliko dana, naše specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv Joanikija, koji je danas izabran tada nije bio izabran za mitropolita od strane Sabora Srpske pravoslavne crkve, dakle, pokrenulo je izviđaj i nadamo se da to što je on izabran neće ni na koji način uticati na objektivnost istrage koja je u Crnoj Gori počela, a što je, kažem, od 2014. kad je Bojan počeo da bije svoju bitku sa organima Srbije i Bosne, prije svega jedino našla odjeka u Crnoj Gori. I ovo je znači kratki uvod, sad bih htio da otvorim prvu točku, kažem prvu temu našeg sastanka. To bi bio blagi osvrt na istoriju Crne Gore, karakteristične datume u istoriji Crne Gore iz kojih Crnogorci izgleda nisu ništa naučili. Pomenući 1016. godine, ja ipak uvijek kažem i ponosim se time da je Crna Gora država 4 velike dinastije, Vlisavljevića, Balšića, Crnojevića i Petrovića, pa onda baštini antifašizam i tako dalje, sve do današnjih dana. I pomenući 1016. godinu kad je umro veliki vladar crnogorski, duktanski, Vladimir, sa čijih grudi je uzet krst koji se dan danas iznosi na Rumiju, iako je bivši mitropolitan Amfilohije poperio onu limenu Gvozdenu crkvu, ne bili unizio taj kult toga svetog Vladimira. Dakle, počet ćemo sa 1016. Kasnije će nam ona zatrebati, a onda ćemo da skočimo na 1878. godinu gdje je na Berlinskom kongresu Crna Gora priznata kao država. Onda ćemo da se posjetimo da je 1905. knjaževina Crna Gora donijela svoju stavu koju je pisalo u članu 40 da je Crnogorska pravoslavna crkva autokefalna, pa ćemo da priđemo na 1918. kad smo okupirani od strane srpske vojske koja je sa savezničkom se vraćala sa Krfe i iskoristila priliku, pa ćemo se onda posjetiti 1920. kad je regentom ukazom regenta Aleksandra Karađorđevića ne samo Crnogorska pravoslavna crkva, nego i dio iz Dalmacije, iz Hrvatske, čak iz Bosne i dobar dio crkava u onoj državi koja je bila kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, tim dekretom postao dio Srpske pravoslavne crkve, a onda ćemo opet da šednemo u vremeplov i vratimo se u 2006. godinu kad je Crna Gora izglasala nezavisnost na referendumu koji, moram reći, nije bio demokratski,
zato što je u pitanju bila kvalifikovana većina, 55% za, što će reći da je glas Crnogorca valjao 1, dok je glas protivnika državnosti, vraćanja državnosti Crne Gore glasao valjao 1,2 glasa. Dakle, prednost, ali uspjeli smo i to da prebolimo. 2007. dobijamo ustave, interesantno, ustave dobijaju i Crna Gora i Srbija. Ja sam tada mojim prijateljima iz Srbije čestita suverenost koju im je Crna Gora donijela. Naravno, ljudi s kojima se poznajem, ti si Ante, sam rekao, pozdrav svim normalnim i dobrim ljudima u svim državama, pa tako i u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Dobili smo ustave i mene je već tada bilo čudno zašto u ustavu Srbije piše u članu 2 da je Srbija država srpskog naroda i ostalih, bla, 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 a u crnogorskom ustavu u članu 2 piše da je Crna Gora građanska država. Nekako mi je to zasmetalo, ali ajde, đavo ponio robotu, idemo dalje, ona euforija oko vraćanja državnosti, priznanja i tako dalje. Ono što je bilo karakteristično je da te 2007. godine u Ustavu i prilikom proglašenja nezavisnosti uopšte nije pomenuta Crnogorska pravoslavna crkva i sav ovaj predistorijat koji je napravljen. Ovdje ću sad samo podsjećanja radi. Ja sam izvadio podatke sa popisa, recimo 1981. godine Crna Gora je imala 584.310 stanovnika, a Srba oko 3% ljudi koji su se izjašnjavali kao Srbi. Da bi 2011. Crna Gora imala 620.000 stanovnika, a Srba 30%. Sve se ovo poklapa sa dolaskom Amfilohija Radovića na čelo mitropolije Crnogorsko-Primorske, koju ja nikad nisam tako zvao, ja sam je zvao Srpska pravoslavna crkva Cetinje. I očigledno je da je priraštaj stanovništva, što se kaže, nije bilo bijele kuge, nego Crnogorci su povećali svoje stanovništvo, nesrazmjeran promjeni broja vjernika, da je to napravljeno nekakvim radom, specijalnim ratovima, medijskim, o tome ćemo kasnije i govoriti. Zašto pričamo o 2007. Dakle, priraštaj stanovništva 5%, a vjernici Srpske pravoslavne crkve rastu sa 3 na 30%, preko 30%, što je potpuno nelogično i graniči se sa zdravim razvojem. Ono što želim napomenuti, lijepe moment, kad već nismo 2006. i 2007. završili, citirat ću pisanje Blagote Mitrića, višeg predsjednika Ustavnog suda Crne Gore, uglednog pravnika u penziji, koji je u toku svih ovih naganjanja, a u drugoj tački ćemo Srpskoj pravoslavnoj crkvi i politici u Crnoj Gori, a u trećoj u regionu, da se posjetimo svega, je napisao da je taj problem Crnogorske pravoslavne crkve lako rješiv i da se taj problem u svijetu rešavao pod imenom retorzija, pravnički termin, ja sam laik za pravo, i podrazumijeva da predsjednik države Crne Gore može da proglasi, isto kao što je regent Aleksandar 20, koji je rekao 20. Tako i on može svojim ukazom da proglasi stanje da je Crnogorska pravoslavna crkva vraćena u Crnu Goru. Zašto, kako, hoće li, neće li, to će pokazati budućnost. Ono što želim vas da pitam poslije ovih istorijskih podataka, nadam se da nisam bio prebrz, kako vam u stvari izgleda Crna Gora poslije svih ovih prelomnih dešavanja, a evo nas ponovo pod srpskom vlašću, koju podržavaju neki građani Crne Gore iz neznano kojih razloga, ali evo je podržava. Evo, ko će... Je li meni upućeno pitanje? Možete, Ante, pa si Bojan reći, slobodno, izvolite. Pitanje konkretno je bilo kako mi izgleda Crna Gora. Iz Zagreba, iz Hrvatske zabrinjavajuće. I to ne samo zabrinjavajuće za Crnu Goru. S obzirom na to kako je Crna Gora vezana za Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, i kako je vezana na Hrvatsku, čovjek koji imalo strateški razmišlja mora se zabrinuti za stanje u Crnoj Gori. Još kad to poveže sa činjenicom koju si spomenuo malo prije, da pola Evrope, odnosno da 85% Evrope nema pojma o tome, a oni koji imaju pojma razmišljaju o tome kako se kršćanstvo progoni u Crnoj Gori.
To je bio razlog da sam ja u Hrvatskom parlamentu i otvorio raspravu. Prvo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a onda o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Dalje razgovarao i sa nekim europarlamentarcima, jer Hrvatska je dio Evropske unije. U Evropski parlament mora ovaj problem vaš ući. Na sreću ušao je, doduše do sada samo na mala vrata, ali u Evropskom parlamentu se zna o čemu se radi. To nije nikakva borba u Crnoj Gori protiv crkve, a nažalost nekima treba i to objašnjavati, nego je borba protiv lopovluka jedne samo formalno vjerske institucije, a zapravo paravojne, a zapravo parapolitičke institucije. I možda ću je najbolje ilustrirati njezino destruktivno djelovanje kad opišem što ona u Hrvatskoj radi. Ili da ponovim ono što sam rekao u Hrvatskom parlamentu. Da mi u Hrvatskoj u zadnjih 100 godina nismo imali podmuklijeg, upornijeg i težeg neprijatelja. Dakle, od 17.6.1920. godine, kad je Aleksandar Karađorđević dekretom, ali potpuno nekanonski, odnosno potpuno suprotno pravoslavnom kanonu po kome granicu države prati i crkva. Znači, stvorena je nova država, stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Da je Aleksandar i njegova svita da su bili istinski pravoslavci, oni bi napravili pravoslavnu crkvu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Nego su vama Crnogorcima napravili ono što mislim da i Evropa zna. Što je napravio Mitrofan Ban i što je napravljeno s njim i tako dalje. Znači, nakon one sramne podgoričke skupštine ide se uništavati Crnogorsku crkvu, priključivati je nekanonski srpskoj crkvi, to se isto radi i sa Karlovačkom arhijepiskopijom i crkvama po Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i tako dalje. I nastaje nešto što pravoslavlje ne zna. Nastaje Srpska pravoslavna crkva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa poslije Jugoslavije, pa poslije i tako dalje. Meni je ovo zanimljivo zbog čega? Jer je u Hrvatskoj potpisan jedan, možda nije lijepo, ne znam kako ću evropskim ušima odjeknuti kad kažem, jedan kretenski ugovor između vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve. To su pisali pjani ili ludi ljudi ili nacionalni izdajnici. Sa hrvatske strane potpis na najvišem državnom dostojanstvu, najviši legalitet, najveća legitimacija potpisuje predsjednik Ivica Račan. To se dogodilo 2002. godine, 20.12.2002. godine, on potpisuje ugovor kao predsjednik vlade Republike Hrvatske sa izmišljenim predsjednikom nepostojećeg episkopskog savjeta u Hrvatskoj nelegalne Srpske pravoslavne crkve. Onaj ko zna čitati, ako hoće misliti, u tom ustavu, u tom sporazumu ili ugovoru između Hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve sve stoji. Ja sam ga razradio u 3 aspekta. Prvo pravni aspekt, pa onda politički, pa onda povijesni, ali pošto si povijesti rekao koliko treba u povijest ulaziti, neću. Dakle, pravni, ako je taj, kao što rekao, ugovor sa srpske strane potpisan od strane izmišljenog predsjednika, nepostojećeg episkopskog savjeta, nelegalne Srpske pravoslavne crkve, to treba i obrazložiti. Pošto ta Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj nema ustav, nema statut, to je već, ako nema ustav i nema statut, i ako nije upisana u evidenciju vjerskih zajednica, onda taj ugovor ničemu ne vrijedi, a on egzistira 18 godina, ogromne sume novca iz Hrvatske, isto kao kod vas sa Ostroga i tako dalje, iz Crne Gore, idu u Srbiju i to idu čudnovatim kanalima, pa i u Srbiji na čudnovato mjesto. Dakle, ugovor je pravno potpuno nevažeći s obzirom na to da ga je sa srpske strane potpisao izmišljeni predsjednik nepostojećeg episkopskog savjeta, jer u ustavu Srpske pravoslavne crkve, rekao sam, mi u Hrvatskoj nemamo nikakav dokument sličan što se tiče Srpske pravoslavne crkve, pa se pozivamo na ustav Srpske pravoslavne crkve iz Beograda, što je zapravo smiješno. Jer nama ustav susjedne neprijateljske države nije relevantan. Ja to više spominjem da bi pokazao koliko je smiješan, koliko je komičan taj ugovor. U ustavu Srpske pravoslavne crkve ne postoji episkopski savjet, pa ne postoji niti njegov predsjednik. A u hrvatskom zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica u članku 1 stoji da vjerska zajednica mora biti upisana u evidenciju.
nije upisano u evidenciju, ovo je nepostojeće, ugovor egzistira 18 godina. Sad ako mi dozvolite, jer ja ne znam, hoću li ja imati vremena, ja moram na drugu stranu, ako mi dozvolite 4-5 minuta da ja ovo što imam reći kažem, pa da mene oslobodite obaveze. Dakle, to nije slučajno tako. To nije slučajno tako. U Hrvatskoj, dakle, ne postoji Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, koja je potpisala, znači, Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj u Zagrebu. Ona je potpisnik ugovora. U evidenciji tako nešto ne postoji. Mi u Hrvatskoj imamo 5 eparhija Srpske pravoslavne crkve potpuno i 2 djelomice. One su sve vezane za Beograd, a nisu međusobno povezane u Hrvatskoj. I to nije slučajno. To samo naivnoj hrvatskoj vlasti je do sada prolazilo. Jer da su one međusobno povezane, to bi bilo nešto drugo. One bi bile automatski odvojene od Beograda. One bi tada mogle imati svoj statut, svoj ustav ili bilo što drugo. One bi tada mogle potpisati legalan ugovor sa Hrvatskom državom, ali bi u tom slučaju u Zagrebu morala imati riznicu, pa ne bi bilo moguće odljev kapitala iz Hrvatske prema Beogradu. Dalje, još jedan bitan razlog zbog čega nije stvorena Hrvatska pravoslavna crkva ili njihova ekspozitura u Hrvatskoj. Radi toga što je Srpska pravoslavna crkva zadnji nositelj velikosrpskog imperializma i ekspanzionizma. Oni nisu priznali Hrvatsku državu, oni nisu priznali ni raspad Jugoslavije. To je čak Porfiriju nespretnom ili nedovoljno upućenom izletjelo u jednom intervju kad je rekao da je on patrijarh Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, to su ti bitni detalji koje mislim da sam uspio objasniti Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti, ali Evropa se mora dobro zamisliti nad tim što se događa u Hrvatskoj, a puno veće zlo je u Crnoj Gori. Zbog čega? Nama u Hrvatskoj da je bilo malo više pameti, taj bi ugovor bio poništen odavno. Međutim, vama treba puno više snage. Vi ste vrlo bliskim graničnim vezama povezani sa Srbijom i problem Crne Gore treba rješavati bitno drugčije. A ako mi dozvoliš još da uđem ipak malo u povijest. Dakle, kad su 1219. godine dobili autokefalnost, da učim vas Crnogorci, ono što znate bolje od mene, to im je osporena ta autokefalnost. Jel tako? To je Kalist osporio, odnosno ne Kalist nego Homatijan. A Kalist je osporio 1346. godinu i Dušana Nemanjića, koji je sebi izmislio i patrijarha i patrijarši da bi postao car. To svi znaju, ali u Crnoj Gori nisam još čuo da spominjete jedan iznimno značajan detalj. 1531. godine 4 patrijarha, 4 patrijaršije pravoslavne. Dakle, Carigradski patrijarh, Aleksandrijski, Jeruzalemski i Antiohijski šalju pismo Ohridskom arhijepiskopu u kome kažu da nikada nigdje nije postojala nikakva autokefalna srpska crkva. Kad idemo na Pećku patrijaršiju i trenutak kad je obnovljena 1557. godine i kad je nestala 200 i nešto godina kasnije. Sve je falsifikat, sve je krivotvorina. Prvi dokument koji je o Srpskoj pravoslavnoj crkvi na prostoru Hrvatske, sa Crnom Gorom mi riješite kako znate, prvi dokument to je onaj dokument i onaj datum koji si spomenuo, 17.6.1920. godine kad dekretom Aleksandar Karađorđević ustanovljuje tu crkvu i na konto neznanja Hrvatske države ili izdaje nekoga ko je savjetovao Račana, oni su kod nas u Hrvatskoj dobili imovine za koju neki ekonomski stručnjaci tvrde da je veća nego li vrijednost ukupne pretvorbene imovine. Evo, o tome se radi. Hvala, Ante. Da čujemo Bojana. Bojana je inspirativna tema. Evo, prvo što u Crnoj Gori reći, onda ovi istorijski podaci dobro ne opterećuju, lijepo ih je čuti. Šta ću da vas zamolim? Ja ću da vas zamolim da odmah, pošto gospodin Prkač ima ograničeno vreme, date prednost njemu u ovom razgovoru, pa da odmah obradite odmah i sljedeća pitanja, pošto ja posle kasnije mogu da se uključim, znate, pošto ja mogu duže da ostanem na vezi bez ikakvih problema. Pa vas molim odmah da date gospodinu Prkačnu da sa njim više vodite komunikaciju, pošto su ove veoma zanimljive stvari. Hvala, Bojan. Evo, Ante, imam da pređemo
pričati o srpskoj politici, o srpskoj pravoslavnoj crkvi i njihovom uplivu u politiku u Crnoj Gori je priča bez kraja. Ipak postoje karakteristične stvari. Jedna od tih, i kako bi to mogli da polako uvedemo u neki tok gdje bi nam bilo interesantno, počinje dakle sa 89. 90. godine kad se Amfilohije iz Vladike Banatskog proizvodi u mitropolita srpskog na Cetinje, mitropolija Crnogorsko-Primorska je njihovo unutrašnje uređenje. Ta mitropolija se u istoriji Crne Gore niđe nikad ne pominje. Niđe i nikad. Mitropolija Crnogorsko-Primorska ne postoji, osim od unutrašnjeg uređenja, poslije 1920. mislim 22. Oni su inače, nisu gubili vrijeme, odavno idu u tragovi njihove djelatnosti, oni su prekračavali naše manastire, prefarbavali ikone, pregrađivali, dograđivali, nagrađivali, dugi niz godina, dugi niz decenija su sve to u tišini radili, ali u zadnje vrijeme su postali, što se kaže, otvoreni u toj namjeri, a opet kažem, prije nego pređemo na uticaj na region, mene su interesantne godine najave zakona o vjeroispovijesti, donošenje zakona o vjeroispovijesti koje je Crna Gora morala donijeti jer je važio neki 74. 76. ko zna što je tamo i pisalo. U međuvremenu, od nekih 90. godina dolazi do prepisivanja imovine koja nije definisana na Srpsku pravoslavnu crkvu i manastira i grobalja, i nekretnina, i livada, i objekata, i već ko zna čega sve ne. Čak imamo primjere prepisana lično na ime Risto Radović. Ne Amfilohije Radović, nego Risto Radović. Znači, radi se o njemu. I oni su napravili jedan pak upis kojega je, kad je došlo do tog usvajanja zakona o vjeroispovijesti, inače je donešen 2019. u decembru. 5 godina je trajala javna rasprava, 5 godina Crnogorska pravoslavna crkva nije mogla niđe da priviri da ne dođe do sukoba, da naš mitropolit ne bude napadan od ljudi koji su na toj tribini. Vlast to nije nešto pridavala veliku pažnju tome što se dešava i kad počinju prave najave, prvi kontakti s Venecijanskom komisijom, kad počinje pisanje toga zakona, dolazi do polako organizacije koja se pokazuje sad već vrijeme majstorsko rešeto 2015. i 16. godine, ako se sjećamo Demokratskog fronta i popova srpskih što su radili ispred Skupštine Crne Gore, pokušaj državnog udara, hapšenja, aferi i tako dalje. Taj proces državnog udara je u stvari sva ta ungula oko tobož politike, u stvari je bio borba, a ja sam malo pretočio cifre, za 11,2 miliona kvadratnih metara imovine. Znači 11 miliona 200.000 metara kvadratnih imovine koja će, ukoliko bude potpisan temeljni ugovor, postati vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, čije je sjedište u Beogradu. Zašto ovo pričam? U stanu od 80 kvadrata živi 4-člana familija, ako ljudi malo bolje da razumiju. Kad pričamo o kilometrima, njima to ništa ne znači. Od toga je 11 miliona 185.000 zemljišta, a ostalo su 532 objekta koji trenutno posjeduju u Crnoj Gori. Dakle, zastrašujući podatak. A oni su, dobro pažljivo sam te slušao, i Crne Gore optužbe govore da se između 50 i 60 miliona eura svake godine samo sa Ostroga iznosi, a dalje nemamo podatke jer oni jednostavno niti su registrovani i nisu nikad bili u poreskom sistemu ni jednog oblika Crne Gore, ni Republike u bivšoj Jugoslaviji, ni Srbije, Crne Gore, ni SRJ, ni danas. Odnosno, gdje smo stigli smo na 2019. godinu i usvajanje zakona o vjeroispovijesti, kad od januara 2020. počinju litije. Dakle, počinje direktno uključivanje Srpske crkve u politiku u Crnoj Gori, potpomognuto Srbijom, Bosnom i Rusijom, potpomognuto armijama botova koji su na mrežama širili neistine laži, i spisak njihovih nepočinstava samo će nam oduzeti
oduzet će nam vrijeme, tako da u suštini pitanje je, tu smo gdje smo, zašto je sud, apelacioni sud u Crnoj Gori, poslije izbora, dakle kad su oni osvojili vlast, vratio slučaj državni udar po kojem su Mandić i Knežević osuđeni na po 5 godina i još osuda, tamo ima već čitav niz, vratio na ponovno suđenje. Da li je to Risto Radović instalirao spavač u sistemu Crne Gore ili se pak radi o proceduralnim greškama, kako su se oni izjasnili? Što je vaše mišljenje? Ja bih ipak ostao načelan. Dakle, 2006. godine vi proglašujete nezavisnost Crne Gore i to i prolazi. Znači, kad granice države regulirate na drugčiji novi način, to nekako i prolazi. Ali kad dirate posebno imovinu na koju su oni nakon 918. odnosno 920. stavili svoje šape, onda počinje gotovo građanski rat u Crnoj Gori. Sad, kako su oni djelovali? Gdje su oni koga našli? Neozbiljno bi bilo od mene kad ja nemam te informacije, ja ih čak nisam ni tražio. Meni je bilo dovoljno znati da su oni utemeljili Srpsku pravoslavnu crkvu Kraljevine Srba i Hrvata i Slovenaca, Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, Srpska pravoslavna crkva u Makedoniji. Makedonija koja je imala snage, ona ih se riješi. Hrvatska ima snage, ali nema pameti, ali dobit će i pamet da ih se riješi. A vama u Crnoj Gori vi pameti imate, ali treba vam potpora, treba vam moć i treba još jedna stvar. Mislim da ta oporbena, nema u stvari što mislite, pa vidite što se događa, da ova prosrpska koalicija baš i nije prosrpska, da je tu, točno se zna, je to taj demokratski front, kako li se zove, da je on jedna veliko srpska institucija, a ove ostale političke varijante našle su se na razini nekakvog sukoba s aktualnom vlašću, činjenicom da 30 godina vlada jedan vladar i tako dalje, ali da to uopće nije tako homogeno kako je izgledalo na naznak da Evropa ovome razmišlja i da Evropa uzima u obzir ozbiljno crnogorski problem, a Sjedinjene države još bolje, jer ja sam čitao nekoliko američkih političara koji razumiju što se događa u Crnoj Gori. Ja mislim da vi ne smijete spavati, kad kažem vi, mislim na patriote Crnogorce, ne smijete spavati, ali vrijeme radi za vas. Vrijeme radi za vas, pokazuje i nervoza ovih nesretnika, jer ja ih drugčije ne znam znati nego nesretnike, oni sebe proglašavati nekakvim Srbima, oni sa Srbima nikakve veze nemaju, osim ludih glava i emotivne veze, a zapravo genetske i povijesne i tako dalje, sve je to nešto tanko i nategnuto. I ja bih čak završio ovo optimistično. Pozvao bi sve ljude zdrava razum, sve ljude dobre volje, neka se uključe u ovaj problem, a ja od sebe dajem koliko mogu. Moji kolege, zastupnici u Evropskom parlamentu, dobro znaju što se ovdje događa. Ja sam rekao, ako ne možete otvoriti parlamentarnu raspravu, postoje kuloari od čovjeka do čovjeka, od grupe do grupe, morate objasniti što se radi. Ja ću vas pozdraviti prilično optimističan. Hvala Ante, hvala na učešću. Molim lijepo. Ja i Bojan ćemo da nastavimo bitku, idemo dalje. Pregledat ću vas ja poslije. Hvala. Bojan, ajde da se vratimo na prvu tačku. Kako tebi izgleda Crna Gora? Osim knjige, naravno, imaš novosti, gdje smo sve stigli s promocijama? Da, vidite ovako, šta je u suštini najveći problem? To što je gospodin Prkačin rekao, sedište Srpske pravoslavne crkve u Srbiji. I Srbija uopšte nije nikakva ni demokratska država, niti država koja ide ka Evropi, nego radi se o jednoj duboko komunističkoj represivnoj državi koja je, nažalost, u zadnje 3 decenije u čeljustima jednog sistema, ono što sam već rekao, koji se non stop steže oko građana Srbije i koji ih polako guši. I sad taj problem koji mi imamo u Srbiji, to se putem tih, da kažem, nekih nacionalnih grupa i pojedinaca širi u region, pošto one deluju po pitanju spojenih sudova. Tako da i mi ovde u Srbiji i ljudi u Crnoj Gori i ljudi u Hrvatskoj ne mogu da vode nikakav odbrambeni rat,
nego mora se voditi jedan oslobodilački rat. Jer svi mi se suočavamo sa jednom moći. I ta moć traži pre svega održivost, ona traži kompromitovanje tuđih uverenja, verskih i svakih drugih, i ona traži uvek princip iznad. I ako posmatrate istoriju Srpske pravoslavne crkve, naročito zadnje 3 decenije, što su konstatovali mnogi teolozi i van mene, vidjet ćete da je to da tu versku organizaciju vode ljudi koji stalno koče razvoj. Oni ne žele da se ide napred, jer Srpska pravoslavna crkva živi život koji je stran u potpunosti njenoj prirodi. Sad, ono što je gospodin Prkačin rekao, problem je bio posle dugog popuštanja, jer su sve države u okolici Srbije čekali da sve te probleme koje se tiču Srpske pravoslavne crkve reši neko drugi ili da se reši samo od sebe, i onda smo ušli u jednu borbu, više vi nego mi ovde u Srbiji, nažalost, sa ljudima koji su dobro naučeni od strane UDBE i od drugih službi da vode profiterske ratove i da žive patriotski samo kad treba da se izvuče neki interes, znate. Tako da sa tom organizacijom, koja se nažalost naziva Srpskom pravoslavnom crkvom, vi ne možete da vodite nikakav razgovor osim onoga što za njih nikada nije bilo sporno. I ova knjiga koju smo mi promovisali na Cetinju, koju smo promovisali u Los Angelesu i koju smo promovisali za sada u Beogradu, pokrenulo jedan veliki proces koji se više nikada ne može zaustaviti. To je proces u jednoj, da kažem, koji je započeo u savremenoj Evropi, gde ta ustanova, nažalost, mora da doživi svoj i verski i društveni debakl i svoju, da kažem, jednu stvarnu sramotu, i Srpska pravoslavna crkva mora da prođe kroz jednu katarzu, kroz jedno pedagoško osvešćenje. Međutim, žao mi je zbog toga, pošto sam ja i pripadnik, ja sam i Srbin i pripadnik Srpske pravoslavne crkve, ja mislim da će put tog, da kažem, osvešćenja trajati koliko je trajalo i trovanje same te organizacije. Dokle je dovela cela ta priča? Pa vera u Srbiji je deklarativne prirode, znači tu nema prave vere, znate. Kod običnih ljudi vera je svedena znači na jedne proste obične običaje, na neko prađedovsko nasleđe koje ljudi uglavnom tumače sami, i svi se, da kažem, sva vera se svedi na neke paganske običaje koje nemaju mnogo veze sa hrišćanstvom, i sve se u krajnjoj instanci završava sa nekim, eto, malo boljim ručkom. Srpska pravoslavna crkva u Srbiji, ali i van Srbije, znači svoju veru pokazuje tako što neplanski gradi hramove koji nisu potrebni, onda to je deljenje ikonica preko raznih tabloidnih dnevnih novina, pa onda nošenje pokojnika kroz gradove i tako dalje, tako dalje. Na sve te načine se prikrivaju nedostaci prave vere, a upravo nedostatak prave vere stvara te mračne saveze interesnih grupa, svetovnih i duhovnih pojedinaca. To nam potvrđuje naravno svakodnevica i to niko ne može demantovati. A kada sveštenici izgube veru i kada više nisu na pravom Hristovom putu, oni mnogo brže padaju u te smrtne grehove, i to se naročito desilo u 20. veku, kada ni sveštenici Srpske pravoslavne crkve, naročito one viši kler episkopi, nisu mogli da se, da kažem, odupru tim raznim revolucijama koje 20. vek doneo mnogo više nego dobro, sad smo tek na početku 21. veka. Što je najgora stvar i u Srbiji, ali i van Srbije, kod ljudi koji se nazivaju ili osjećaju kao Srbi, gradi se jedan negativan nacionalizam koji nema nikakav osnov, i Srbi se ubiše u tom nekom filozofskom razmišljanju ko njih treba da zaštiti. I najveći problem što uvek greškom, znači, ali uvek greškom, svoju sudbinu stavljaju u ruke, znači nekoj, nazovimo
političkoj inteligenciji, srpskoj inteligenciji i njihovim potomcima, koji su posle pada komunizma znači ostali bez vlasti i ostali su bez tih skrivenih pozicija koje su oni imali, znate. I sada kada je i Beograd pao, znači što vidimo iz svih izveštaja iz Evrope pa i same Srbije, jasno se vidi ko tim ljudima kači zobnice na uši i treba dobro da se to promatra da bi videli koliko je znači cijela ta stvar metastazila, što je rekao i gospodin Prkač. Njihova pokušaj preuzimanja vlasti preko vere je njihov znači poslednji odbrambeni bedem, to je njihova poslednja Noeva barka i što narod u ovom trenutku ne može da prepozna, ja sam crkvu vidio i unutra i spolja, znači to bi bila Noeva barka sa koje bi oni običnim građanima davali hleba i igara kroz njihov reality show, njihove programe, njihovo stradanje i tako dalje, a sebi i svojim bližnjima, naložnicama i tako dalje davali jedan lep život do smrti ili ne de Bože do krajnje znači besmrtnosti. Svi ti, ja sam promatrao šta pričaju ti, da kažem, nazovimo ih veliko Srbiji, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Ja kao običan građanin, znači mogu da samo kažem, eto, što možete pročitati iz najobičnije veronauke u kući, mogu da kažem da su ti ljudi odavno spalili i bukvar srpstva i bukvar pravoslavlja i te ljude treba dobro promatrati zbog intelektualne higijene i čistote. Jer svakom čoveku koji zna šta je dobro uređeno društvo, jasno je da se ovde ne radi samo o jednoj hajdučkoj družini koja se bori za plemenski teritorij, nego se radi o jednoj ostareloj političkoj kasti koja se boji svih oblika državnosti i za svoju afirmaciju oni u stvari koriste strah svojih podanika. Nije samo Srpska pravoslavna crkva i u Srbiji i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ona nije samo lučonoša velikosrpstva. Znači sve vlasti i nevladine organizacije i drugo udruženje treba dobro da ispitaju njene veze i sa fašističkim vlastima i nacističkim vlastima, a naročito sa komunističkim i zadnjih ovih 30 godina svim vlastima sa kojima su ovde bili u raznim sistemima. I što kaže moj prijatelj, mogu da kažem kolega teolog ovde iz Beograda, da je Srpska pravoslavna crkva u ovom trenutku najmračniji deo srpskog bića i ona je primjer jedne paravojne političke institucije koja znači u ovom trenutku nema nikakve veze sa hrišćanskim poslanjem. Njihova misija u ovom trenutku, znači ne samo u Srbiji nego i van Srbije, nije samo veliko srpstvo, nego ona treba da radi na negiranju tuđe državnosti, etničkog, kulture, društva i svake posebnosti naroda u drugim državama. I ovo je jedinstven primer u, da kažem, savremenom svetu i u savremenoj Evropi da jedna verska organizacija ne poštuje i odbacuje svetovne vlasti u zemlji u kojoj deluje. I ja mislim da ne postoje reči kojima se mogu opisati, kao što je gospodin Prkač rekao, takve maloumnosti i takve perverzne pojave, da ceo vaš trud s kojim želite da neke stvari iznesete na istorijski čistac, a ne želeći da oštetite ni Srpsku pravoslavnu crkvu, niti bilo koga drugog, oni uspiju da proglase za napad i pokušavaju sve vas da uvedu u nešto što se čak ne bi moglo naći ni u Kafkinom procesu. I umesto da se ti ljudi koji to rade kazne zbog podsticanja na mržnju, na zločin i na laž, oni pokušavaju da podignu optužnicu protiv onog ko ukazuje na takve pojave. Ajde da prokomentarišemo, imamo još malo vremena u odnosu na planirano. Taj regionalni dio priče, gospodin Prkač je rekao svoje,
šteta je što nema više vremena, ali evo mi ćemo nastaviti. Sjećamo se, ja kad pričam o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pričam o nepočinima, nije to nikakav nacionalizam, nije. Tako je. Ja sam studirao u Srbiji, imam dosta prijatelja tamo, dosta njih me zna zvati, pita što je vama ludijima Crnogorcima, što radite ovo, nije im jasno što se zbiva. Naravno, samo najpodatak od 3% do 30% za 20 godina narasti vjernika, a populacija za 5% je jasno, očigledno u pitanju bio specijalni rat, ali kad pričamo o regionu moramo se sjetiti 90. godina kad su popovi blagosiljali tenkove, kad je patrijarh Pavle lomio pogaču sa Karadžićem i Mladićem, oba su osuđeni. Kad je, evo sad ga ovdje zapisao, kako se zvaše, Filaret, kraj bornog vozila sa mitraljezom, slikan i tako dalje. Potom sve ove teme koje se ti načeo oko pedofilije, oko mračne raspodjele para novca, oko tog slučaja ubistva koji nadamo se da će sva naša priča sa ovom knjigom uspjeti na način da Evropski parlament utiče na Srbiju da otvori te tamne strane Srpske pravoslavne crkve, ne bi li se one očistila, što se kaže. Nadajmo se da će jednog dana i ona postati crkva koja djeluje na teritoriji Srbije u skladu s kanonima i dobar prijatelj, pouzdan partner Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Pa vidite ovako, ja ću da sad se malo dotaknem, to ne volim da radim, ali dotaknut će se malo tih teoloških tema. Da kažemo ovako, taj spektar čovekove duše, znači čovjek je jedno religiozno biće i on u savremenom svetu mora da ovlada strahovima, da strahovi ne bi ovladali čoveku. Zato u savremenom društvu mi ne smemo da se sklanjamo pred jednim bitnim pitanjem, naročito pred najznačajnijim, a to je čovek i njegova religioznost. Religioznost je kod čoveka univerzalna i sveopšta pojava u čovečanstvu i na zemaljskoj kugli i među narodima ne postoji čovek koji nije imao i najmanju naznaku religioznosti u sebi, niti da nije imao pojam o nekoj svest o Bogu. I to se mogu izvesti dokazi i na psihološkoj bazi, etnološkoj, filosofskoj, paleontološkoj, pa čak, da kažemo, u krajnjem slučaju biblijskoj. Ali ono što je najbitnije, da bi čovek na pravi i zdrav način mogao da razvije svoju religioznost, on mora da ima slobodu. Znači ono što je ljudima svakim ustavom i svakim zakonom zagarantovano. Ako jedan čovjek u Australiji ima mogućnost da organizuje svoju versku zajednicu po zakonu, naravno ako ona nije destruktivna ili usmjerena protiv države, ako je to dozvoljeno i u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama i bilo gde na svetu, to se pravo ne sme nigde osporavati, a na sebe nazivati savremenom državom, da znate. Danas u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, opet se vraćam na moje, da kažem, prijatelje teologe, o veri i religioznosti uglavnom ljudi lupetaju i zaboravljaju i potiskuju da svaki čovek ima pravo da ide u versku organizaciju koju hoće, da dobrovoljno može da iskaže svoju pripadnost i da niko ne sme da mu nameće svoje mišljenje. Znači, niko ne sme čoveku da nameće svoje versko mišljenje. Znači, niko nema pravo da na račun jedne verske organizacije osporava drugu, jer vas to vodi u jednu versku diktaturu. Ja, na primjer, kao vernik polazim od toga da su mi razum i društvenost od Boga dati i da svi moramo biti pristojni i civilizovani. Ne sme se dozvoliti da vam nijedna ustanova kaže da ste manje vernik ili da niste vernik ili da ste necivilizovan ili nesposoban vernik ako ne prihvatate njihovu diktaturu ili nametnuto mišljenje. Vidite ovako, ja nemam ništa protiv, kao trenutno, mislim, ja sam samo fiktivno pripadnik Srpske pravoslavne crkve, ja nemam ništa protiv ni reči ni Amfilohija Radovića, ne bih imao ništa protiv ni reči Joanikija, ali da su te reči rečene na osnovu Hristove reči, znate.
Ali ja imam protiv njihovih reči, razumete, ne može me niko ubediti da trebam, da ću biti dobar vernik ako povjerujem ono što kaže Amfilohije, Jovan ili bilo ko drugi, znate. Znači, samo svojim životnim primjerom mi možete pokazati da li ste vernik i da li ste pripadnik neke verske organizacije. I u tome je u stvari i budućnost, da kažem, svih religija i šta će se u stvari desiti sa religijama u budućnosti. Na to bi mogao da nam da odgovor samo neki duboko nadahnuti čovek koji je, da kažem, nadahnut Duhom Svetim. Običan čovjek da predviđa budućnost, to je jako teško. Po Svetom pismu mi znamo da je Isusova reč nešto najsavršenije. Međutim, ne možemo se sa sigurnošću sve to upuštati, ali dosadašnje istorijske činjenice nam daju delimičan odgovor. Po svemu što vidimo, u 21. veku prava i izvorna religija se veoma često skriva i ona je veoma često nepoželjna. I kroz vekove, nažalost, religija nije iščezavala, nego je menjala svoje ruho i ona je menjala svoj oblik. Znači, imperatori i vladari koje ste pomenuli i vi, gospodin Prkačin, su kroz društvene i socijalna uređenja tadašnje države, znači, koristili religiju kao veoma moćan faktor da bi se krunisali, da bi ostvarili neki interes i tako dalje. I svojom administracijom, kako tada, tako i sada, oni su mogli da uključe ili isključe religiju iz, da kažem, javnog uticaja. Imate primjer Rusije, znači posle, na primjer, Drugog svjetskog rata, kada su čitave generacije odvojene od službe i od običaja. Međutim, da kažem, tvorci te komunističke ideologije, oni su znali da ne mogu da unište religiju kao jednu, da kažem, prirodnu psihičku sposobnost, jer bi tako uništili čovekovu prirodu. Tako da su oni izvornu religiju menjali novim religijama koje su vremenom nestajale, znači kako je dolazilo do pada tih sistema. I evo sad još jedan zaključak, pošto sam vjerojatno oduzeo mnogo vremena. Sadašnja, znači, da kažem, današnja Srpska pravoslavna crkva u sinergiji sa, znači, ovim sistemom koji sada vlada u Srbiji, koji se preliva u ceo region, znači ona svedoči praktičan ateizam, znači praktično bezbožništvo. Znači oni više ne ulaze ni u kakvu polemiku o verskim stvarima ili da li Bog postoji, jer oni žive kao da Bog ne postoji. Znate, znači ceo njihov život je takav kao da Boga nema. I današnje pravoslavlje, to, da kažem, klerofašističko svetovska srpska sekta koja je stvorila sadašnje pravoslavlje, znači nije odraz pravoslavne čovekove duše, nego oni tu, da kažem, jednu veštačku tvorevinu pokušavaju da nam ubace putem politike, putem sile i putem vlasti. I ovako pravoslavlje, koje oni danas nazivaju pravoslavlje, je izmišljeno od strane episkopa i sveštenika, da bi oni na račun naroda mogli solidno da žive, dobro da žive, da ništa ne rade, a utvrdili su vlastodržci, znači sa lukavim planom, da bi uz pomoć religije držali široke narodne mase u pokornosti i da bi te ljude laše eksploatisali, što se sada je vi, gospodin Prkačin, pričali po pitanju manastira Ostroga, po pitanju hrvatskog predračuna, gde novac odlazi iz Hrvatske, da se ne zna kako se taj novac i kako koristi. Znači, religija sada, koja je izmišljena od strane Srpske pravoslavne crkve i njihove sinergije vlasti Aleksandra Vučića, je religija koja teži da drži podanike u bedi, da vam istupi oštricu revolucionarnog bunta, da vas uči samoposlušnosti i trpljenju, da bi oni sprečili svaki pokret i svaki napredak. I parola te pravoslavne sekte jeste da nema ovakvog Boga koji sada vlada, trebalo bi ga izmisliti. Znate, znači, dotle oni idu sa svojom drskošću. Međutim, pošto smo mi svi na granici Evrope, gde je pravda osnov društva u dobroj meri, ne možemo reći nije tamo baš sve te ruže u svim delovima sistema,
društvo bez pravde je osuđeno na propast. I upravo je naša velika šansa u tome što smo već uspostavili kontakt sa širom zemaljske kugle, sa institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskim parlamentom, Australiji, Italiji, svuda, i što je naša reč došla do srca mnogih ljudi. Pravda ne živi, kao što sam rekao, u ustanovama, nego živi u srcima ljudi, a onda ta pravda iz srca ljudi je počela da otvara i ustanove, znate. Tako da kod nas, na primjer u Srbiji, sveštena lica ne izbivaju iz političkih stranaka, političke stranke ne izbivaju iz crkava, vera je izgubila svoj apel i ona sada služi za zloupotrebu verskih emocija i ni za šta drugo. I crkva je, kao zajednica vernih ljudi, zloupotrebljena i ona je svaljena u prašinu, jer su crkveni velikodostojnici zaboravili onu staru narodnu izreku. Da se ceni samo ono što je različito od drugog, pa to se odnosi čak i na obrazovane ljude, znate. Znate kako je u selu, ni oni se ne cene ako ih puno i često srećete. SPC je, nažalost, kod mnogih ljudi personifikacija mnogih zločina koji su se dogodili na ovom prostoru i ta ustanove rob dogmi, nastali su te dogmi iz ličnih interesa pojedinaca i znači vlastodržaca. Međutim, crkva ne treba da deli savete, ona treba samo da propagira Hrista i univerzalna čovekova ideja jeste sloboda i da on samo sebi treba da donese odluku i slobodna volja svakog čoveka treba da bude u koju će crkvu ići. Što znači da sadašnje osporavanje Srpske pravoslavne crkve, pravo Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, Rumunskoj, Bugarskoj i Makedonskoj, bilo koje, je u stvari nametanje mišljenja i, da kažem, jedna fanatična borba za materijalna sredstva. Tako da ova borba koju smo pokrenuli sada na nivou celoga regiona je, kako su mi i drugi europarlamentarci rekli, najznačajnija borba u jugoistočnoj Evropi u ovom trenutku i koji će se svi oni uključiti da nam pomognu da ovu borbu isteramo do kraja. I što je veoma bitno, evo za kraj samo još jednu rečenicu, u tu borbu su se uključili ljudi sa svih meridijana, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Kanade, iz Australije, iz Srbije, da vam kažem, znači što je veoma bitno. Znači ima dosta ljudi koji više ovo ne mogu da trpe ovaj zulum koji se ovde dešava. I u Srbiji postoji jedna jaka, da kažem, organizacija teologa i sveštenika sa kojima sam ja u kontaktu, koji znači žele velike promene i nadamo se da će sve ove stvari koje sada radimo veoma brzo doprineti da smenimo sadašnjeg patrijarha Porfirija i celu tu kliku ljudi oko njega koji su znači produžena zločinačka ruka ove vlasti i da se na taj način pomogne i Srbiji, da se pomogne i Srbima, građanima Crne Gore, Hrvatske koji se izjašnjavaju kao Srbi, da vide gde su pogrešili i da se te greške što brže isprave. Evo za kraj, taman smo se uklopili u predviđeno vrijeme, ja sam dužan da pomenem jer sam na početku pomenuo 2016. Dakle, taj krst sa grudi Vladimira Dukljanskoga i to je primjer tog realizma, kako to krstiti, ti si lijepo objasnio, Bojane, kako crkva, ona toga sveta, to je sveti Jovan Vladimir i stavlja ga u kalendar Srpske pravoslavne crkve. Da. Zna da nije tako. Da. Njima do prije par godina sveti Vasilije prošli nije bio kalendar crveno slovo, nego je bio crveno dan, ali kad im je zatreba, oni ga prekreću. To je svemu, nadajemo se da smo uspjeli da probudimo pažnju što više dobrih ljudi i u regionu i u svijetu. Evo sad ću vam za ovu još jednu kratku rečenicu reći što se tiče tih stvari. Ja sam dobar poznavalac i poštovalac dela episkopa Nikolaja Velimirovića u kome van Srbiji nemaju tako veliko i lepo mišljenje. Mnoga njegova dela su nestala, ja sam imao prilike da vidim neke rukopise koji još uvek nisu objavljeni, kad se jednog dana budu sve te stvari popunile i pokazale na pravi način,
onda ćemo imati pravu sliku o tom čoveku, znate. Kada sam još službovao u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao đakon te organizacije, bio sam u prilici da sedim sa par episkopa Srpske pravoslavne crkve i kažem, evo vidite, ja sam bio u manastiru u Leliću, gde su mošti episkopa Nikolaja Velimirovića i ja sam njegove moštice livao. I tamo dolazi veliki broj ljudi. Ja kažem, zašto tog čoveka ne pokušate da kanonizujete za svetitelja? Svi ti episkopi Srpske pravoslavne crkve su me napali da zbog toga što sam rekao mogu da budem i raščinjen, izopšten iz Srpske pravoslavne crkve, da se radi o nakaradnom čoveku koji je pio, koji je živeo razvratno i tako dalje i tako dalje. To su episkopi Srpske pravoslavne crkve imali mišljenje o njemu. Kada je izbila prva pedofilska afera u Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa episkopom Pahomijom Vranskim, koji je nažalost i sada episkop, a kome pre nekoliko dana direktno Aleksandar Vučić dao podršku i primio orden od njega, što je jedan, da kažem, stvarno gest koji u savremenom čovečanstvu ne bi smeo da se desi, onda su brže bolje episkopa Nikolaja Velimirovića proglasili za svetiteljom, da bi prikrili tu, znači, pedofilsku aferu. Znate, to su skandalozne stvari i sada ta ista organizacija razgovara, na primjer, da li je Stepinac svetitelj ili nije, razumete, i sad bi mogli dolazimo još u mnogo primjera. I šta oni rade? Vidite ovako, na primjer, ja sam potpuno protiv toga, protiv tih nošenja raskomodanih pokojnika, razumete, na koji se sakupljaju novci i taj ni za šta drugo i ne služi, i veliki deo tih sredstava nikada i ne dođe do centrale, jer episkopi kažu šta da se stavi na priznanicu, ostalo sve odlazi, znači, u privatne džepove. To se sigurno dešava i na Ostrogu i na drugim mestima i u Hrvatskoj i tako dalje. Imali smo veoma jedan ružan primer kad smo se vraćali iz Novog Sada starim putem, gde su reklamirali neku ikonu koju plače, znate. Dođite u tu crkvu, tu je ikona koja plače, onda se ta reklama okrene, pa su sa druge strane reklama za ženske čarape, znate. Mislim, to su strašne stvari na koje narod, nažalost, ni na koji način ne reaguje, znate. I tako. Tako da u biti stvari je jedna, da kažem, prevara koja je napravljena samo isključivo iz materijalnih razloga. Lako bi se oni odrekli i Ostroga i svih drugih stvari, razumete, da tu nisu pare u pitanju. I evo samo ću vam reći ono što smo i ranije polemisali, što je veoma bitno da to vaši i ljudi čuju u Crnoj Gori, Hrvatskoj, bilo gde. Kada je bilo pitanje tog zakona o, da kažem, veroispovesti, već kako glasi, tu su se desile te litije, jel tako, da Crna Gora hoće da uzme svetinje itd. itd. I naravno tu se odmah misli da vi hoćete da uzmete Ostrog Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne znam ni ja šta, jel tako. I tu su bile litije, šetali su se kroz Podgoricu i druge gradove. Pre samo možda 5-6 godina u Srbiji je potopljena svetinja koja je starija od Ostroga, pre napravljena od Ostroga. Isti ti popovi i iste te vladike reč nisu rekli, znate, nisu se bunili, znate, nego su čak pustili da policija prebija ljude koji su branili tu svetinju, znate, i pokojni vladika Milutin, njemu je namešten saobraćajni udes u Valjevu kad čovjek nije poginuo. Znači, postavlja se pitanje, kako je to moguće, kako da suđete šta je veća svetinja, znate, nego tadašnjoj i sadašnjoj srpskoj vlasti nisu smeli ništa da kažu, znate, zašto tada nisu organizovali litiju u Valjevu. Znači, o tome nije bilo nikakve priče. Eto, vidite nedoslednost na jednom običnom primjeru. To je ono što trebate da predočite svoje javnosti. Naravno, potrudit ću se da doznam sve činjenice vezano za taj slučaj, vrlo interesantno. To želim reći. Na kraj, samo da pomenem 2016. u njihov način odbrane od registracije u Crnoj Gori, kad je Hristo Radović govorio crkva je starija od države. Nije starija od države, jer pravoslavna crkva je mlađa od toga krsta. A kamoli Srpska pravoslavna crkva? Velika šizma je bila poslije 2016. Mi imamo materijalni dokaz da smo stariji od crkve, ali nećemo da ga iskoristimo. Bojane, evo, samo izvinjavam se, još jednu rečenicu koju vaše moraju da znaju. 1920. godine je donešen taj ukaz o formiranju Srpske pravoslavne crkve. 10 godina pre toga je postala adventistička crkva u Srbiji. Pre toga.
Znači, Adventistička- 10 godina je Adventistička crkva u Srbiji starija od Srpske pravoslavne crkve, znate. Mislim, šta da pričamo dalje? Hvala, bit će ovoga još, Bojane, nadam se da smo se razmijenili mišljenje, ukrstili, što se kaže, izanalizirali. Jeste. Da nema za nikog od nas. Veliki pozdrav iz Beograda, nastavljamo uskoro našu borbu, znači svojim tokom idemo, govorili smo o Evropskom parlamentu, već su veliki odjeci, javio se preko 20 parlamentaraca koji su nam ponudili pomoć i tako sada nam sledi i pomoć od Hrvatske, ona je otvorila to pitanje, ima tu još mnogo ljudi, a sada ne pominjamo ta imena da ostavimo to za buduće dane. Čekat ćemo. Hvala puno. Pozdravite Beograd. Pozdrav za Cetinje i za celu Crnu Goru. Prijatno.
Malo, malo, onda